Hano muri kumbona ni mu mujyi wa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge, umurenge ni uwa Kanyinya ndetse n'akagari ni aka Nyamweru. Uyu munsi nabazaniye imari nziza cyane, imari iri ku mafaranga makeya, amafaranga nawe ubwawe wakwibonera muri ino minsi, muri uno mwaka wa 2024, ukaba ufite imari yawe nziza ku giciro gitoya. Hano muri kumbona ni mu karere ka Nyarugenge, muri kubona ko hari inzu nziza, haratuwe, hari abantu benshi, ikindi kandi hari n'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi. Ni mu merekeze tumanuke gatoya tujye kureba ikibanza. Kuri uno munsi nakuzaniye ikibanza kiri ku mafaranga makeya, amafaranga ni miliyoni 6 ndetse n'igice z'amanyarwanda. Iki kibanza ni kinini kuko gifite metero kare 500 kandi kikaba kiri ahantu heza. Urebye neza ruguru hariyo umurenge, ndetse hepfo y'umurenge gatoya hariyo ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima aho abantu bagenda bivuriza. Iki kibanza rero nk'uko nabikubwiye ni cyiza, giherereye ahantu heza, haratuwe, ubirebye neza hari n'umuriro ndetse hari n'amazi, birumvikana ko bitakugora kuhatura. Ikindi cyiza cyaho, hepfo yaho gato imanutse hariyo umuhanda, byajya bigufasha ubaye ufite ikinyabiziga, yaba imodoka yaba moto, byajya bigufasha kudepansa uva hirya ndetse ujya no hino. Amafaranga rero y'iki kibanza ni makeya cyane nk'uko nabikubwiye, miliyoni 6 ndetse n'amafaranga 500 by'amanyarwanda, ntago byatuma utigurira imari. Turi no mu bihe byiza by'iminsi mikuru ya Noheli na Bonane, birumvikana ko uwo ari we wese yakwifuza kugura iki kibanza kugira ngo asoze umwaka afite ikintu kizima yibitseho. Rero naguhejwe, fatirana no mahirwe ugura iki kibanza, kuko nutinda gatoya urasanga bakijyanye. Mwibutsa ko amafaranga y'ahangaha ari miliyoni 6 ndetse n'500 by'amanyarwanda. Ayo ngayo ushobora kumva ari amafaranga menshi, ariko ni amafaranga makeya muri iki gihe, kandi ndetse ni no mu mujyi wa Kigali aho ibibanza birimo biragenda bihenda. Nk'iki kibanza ushaka kukibona no munsi ari miliyoni 6,500, ariko mu kwezi gutaha cyangwa se mu mezi abiri ataha ugasanga kiri kugura miliyoni 12. Urumva ko zikubye amafaranga, zikubye inshuro ebyiri. Rero fatirana no mahirwe, ugize imana urambonye, fatirana no mahirwe nkuzaniye wigurire kino kibanza, ukigure miliyoni 6 ndetse n'amafaranga 500 y'u Rwanda. Mwibutsa ko kino kibanza kiri mu mujyi wa Kigali, mu mujyi rwagati, kandi kikaba kiri mu karere ka Nyarugenge, mu murenge ni uwa Kanyinya ndetse n'akagari ka Nyamweru. Mwibutsa ko GCN Real Estate igenda igufasha kugura ibibanza hirya no hino mu gihugu, haba mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse n'umujyi wa Kigali. Ari naho uyu munsi nabazanye ngo mbagezeho ibyiza, mbatuze heza, muture ahantu heza mwishimye kandi mufite n'umutekano. Uwaba ushaka kukigura uwo ari we wese yareba kuri nimero iri kuri ekara yanyu, akaduhamagara akatubwira uko akifuzamo, ndetse natwe turahari ku bwanyu. Murakoze, murakaza neza.